I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas kao što vidite u današnjem videu ću vam pokazati što je ovo što mi invite-uju video. Ajde otvorimo start drop. Ajde nešto dobro, mislio sam da će biti epic, ali ništa. Kad sam otvorao Megapik, znači ništa bolje od epika nisam dobio, majke mi. Tu će biti negdje video, ali... U današnjem videu sam teo da vam kažem kako da iz bronze dođete u Diamond i to za samo jedan dan igranja. Znači ne ono da se mučite 3, 4, 5 dana da dođete, ne. Samo, znači upališ telefon, igraš anket i doći ćeš, znači odmah, znači pušaš, znači nestaješ. Ja kad sam igrao rankeda, moje lično iskustvo, ja sam imao dobre igrače. Od bronze do golda 3 sam imao dobre igrače. Imao sam dobre igrače i došao sam do Diamonda. I kad sam došao u Diamond, bili su mi svi nubovi. Ili botovi ili nubovi, znači tako. Znači ako ste silver na primjer ili gold ili bronze, nebitno. Znači, ako vam iskaču botovi, to vas nervira, nubare, ovo ono, samo napravite svoj tim. Nađite neke likove koji su aktivni u Brawl Starsu, koji imaju mnogo trofeja, koji na primjer, koji su ono, koji imaju, evo trofeja malta neko ja baš, ali kao, ono, koji su, znači dobri su igrači, da su dobri igrači i tako ćete onda, kad napravite taj neki tim, onda ćete lako doći ako ste iz bronze, onda ćete lako doći do golda. Ako napravite neki svoj tim. Zato što ako vaš protivnik, vjerojatno oni neće ovo znat. Oni ne znaju da mislim, malo ljudi zna da mora da napravi svoj tim u rankedu. Inače botovi samo iskaču. Uglavnom, ja sam ovdje u Diamondu, na primjer, a vi ako ste u goldu, silveru, ovo bi vam dobro došlo, zato što kad napravite svoj tim onda ono kao znate šta radite, ono ne isključujete se iz igre, uvijek ste tu, niste kao botovi, kontate. Tako da imate ono i ako imate komunikaciju, to je bilo dobro, znači da imate sve to i onda bi mogli bi, ako ste dobri igrači, mislim ako imate dobar tim, onda bi mogli doći svo troje u Diamond, jer to je ono, kako da kažem, to je preopet taktika. Inače, i bilo bi poželjno da imate ovako maksovane brolere neke, da imate tako maksovane brolere ili vašeg omiljenog brolera da maksujete koji je dobar na svim mapama. Znači da je dobar na svim mapama, jer to će vam mnogo pomoći. Zato što ako znate da igrate s tim brolerom, ako ste dobri s tim brolerom, onda ga koristite svaki put i tu nema šta, uvijek ćete pobjediti. Znači svaki game ima da pobjedite, tako da to je cijela suština. Tako da, inače, šta sam to da kažem, i to sam da vam kažem da ću možda svaki dan da live noćas od 9, pola 10 do 11 ponoći, tamo 1 sat, 2 ujutro, ne znam, vidit ćemo još, ali uglavnom to je to. Tako da, ako vam je ovaj video šta pomogao, nadam se da je, pre svega zato što ovo Brawl Stars ipak i vi želite da se napušate, jel te, do Diamonda. Tako da, uvidimo se u nekom sljedećem videu i